Assalamu alaikum, bizim kanalın көршілері. Туғандар, бүгін 25 сентябрь болып қалды. Ноғаттағы мал базардамыз. Негізі мына жерлер бош болчыды. Бүгін өте көп кіріптір негізінен тақтап айтқанда. Туғандар. Қаншада одаса кәй ұйды? 90 мың сом. Торпа ұрғачы өй? Сатылады, ұрғачы кен баласы. Qancha suti bor ham hozirgi? Bilmayman. Bal oltami? Жақшымға кетіп Бұл жақтан дағы жақшы үйлерді тартайлы. Қаншада одасы екен шыны? 100 мың сом доғат тұрды ондар. Айтылыш бағасы. Торпа ұрғач екен, қаншаншы торпа қайымыш ол? Мұна. 100 мың сом көмі. Біз сүтті қанша өрет екен бі? 7-8 литр. Базар сұрады өке? Сұрашты. 84 мың сом сұрашты тұрды. Жақшы оңа ке. Ойдағы жақшы ой екен. Дыйқаншылық ба ке? Сүтті қанша өрет екен ке? 7-8 литр. 7-8 литр. Торпа ұрғач екен, еркек баласы. Қаншада отасы екен? Satıldı mal. Қанша кетті? 112 112 мың. мың сомға сатылып тұрды олар. Жақсы сатылып тұр. Базардың алды болған ұқсайды. Мына кетіп олар. Өте күшті екен негізі. Охо. Мына үйді қаншада олады екен? Қанша екен болса үйдің? 110 мың. Торпаға ерке екен еді онда. Қаншаншы торпаға екен? 4-ші торпақ мұнайға. Жақшы. Негізі көптен бері видео тортпай шығырек болшы тоғандар. Қайсы ба болды да ке? Ne oldu? Kaça beşten sonra? 110 bin son. İkinci tuğuşu kendine toğanlar. Жақсы. Siz kaçada odası eken buna? 150 bin son. Torpa vurgaçı ve? Erkek. Bu simental oşondu? Şorning poster. Жақсы. Sütü kança veredi gene eke? 15 keçe barat deydi tuğanlarımın eke. Жақсы. Bu kançaga çıktı az eke şunu? 108 binge çıkıp durdu tuğanlar. Ertemenden beri yana deydi. Жақсы. Негізі үйлер өте көп келіп тұрды оғандар. Адам батпайды. Қаншада одасы ке үйді? Қанша қалдыңыз әке шыны? 90 kemi var. 90 kemi var. Torpa ұрғачы өй? Қанша sütü veredi ken hem? 5-6 litre veredi ken. 90 kemi var deydi tuğanlar. Жақсы. Мынау үй kimden eken ha? Қаншада odada ken? Қанша кетті? 100 мыңға сатылып тұр шол. Боз ба ке? Боз екен. Мұны қаншада odada ken? Бұл қанша кен eken? 120 мың son. Болды hazır buna. 120 мың son eken. Torpa ұрғач кен tuğanlar. Mına жерде Angus ba ken bu? Angus eken tuğanlar. Қаншада odası hem bunu? 180 мың son. Torpa erkek eken ha? Қаншаншы torpa hem eken? İkinci torpa tuğanlar. Вообще 3 aylık eken ha tuğanlar buna qarağınızlar. Müçöz kelişken eken. Қаншаға беріп қойдыңыз eke? Sizdeki yok. Қаншаға беріп едіңіз eke? 150'ke.
Жақсы. 150'ye satpa koydum dedi. Boş. Satıldı va gel şul. Yok. Qanchasi turpoq aka şul? 5-chi turpoq. Bu parodasi shved emasmi? Yok. O'zingiznikida. Bo'ldi. Turpoq erkak aka, urg'ochkina? Urg'och. Qancha dedingiz bahosini? 120 ming so'm ekan to'g'ri. Çarçantın sahip ko'raverdi. Qiziq jeri süt qancha beradi aka? 8 litr. Жақсы aka. 8 litr beradi deydi onda. Qancha oldu aka şul? Satıldı mı? 200 kam 92 mingga sotilib berdi onlar. To'proq urg'och ekan. Yaxshi aka. Mana yerda qo'chqorlar. Qanchadan bo'ldi aka qo'chqorlar? Sotiladi. Qanchadan chiqdi? 130 dan chiqdi va. 330 kilo chiqib bir ko'rdi onlar. Taroziga tortdim deydi. Ya buna uy qancha bo'lib turadi? Olingan o'xshaydi. Olinib turdi onlar. Acerden. Qancha do'daz aka? 90 ming so'm do'dasmi? Torpoq urg'ochmi? Erkak ekan. Böyle rütükü de aytışıyor. Sizden oldunuz aka? 90 ming so'm. Oldu bütünle yelik beşke rast yok. Qaysi bo'ldi aka? Torg'il. O'zi aka. Yine ola. Urg'ochkina bo'lsa? Qancha berib qo'ydingiz aka shu? 53 ming berayim deyapti to'g'ri. Torg'ilga to'g'ri. 1000 so'm talashyapti. Yaxshi o'yiganda negizi. Negizi uylar o'ta ko'p kelib turdi to'g'rilar. Bosqan emaslar yo'q. Erkek. Mana uyni qarangizlar. Qanchada olasiz aka shuni? Qanchasini? Mana ana. Ennesini o? Ennesi 55. Bu adayın satılıyor. Satıyorum ama bari. Balası kenti onlar. Boğaz okşuydu aka içinde. 105, tane yoktur lan. Qancha dediniz hem cuğuğa? 90 kemi var. 90 kemi var ha? Süt var vazı sütü? 2 litre, geçe gerek. 2 litre. Pazar qancha qildi hem kısır boğaz aka? Metrosunu aytayım. 74 yarım bu aldım. 74 ming 500 so'm oldim deydi onlar. Payda verse verem deydi. Ko'ringizlar mana aka uyni. Yaxshi uy ekanda. Assalomu alaykum aka. Qanday sog' yaxshi aka? Mana o'ku. Onlar o'ku, erkak o'g'iz bog' bo'lyapmish. Qancha bo'ldi aka bosi? 250 ming so'm. 200 ming bo'lib turibdi onlar. Yaxshi. Tinch bo'lma aka. Tak. Torpoq urg'och ekan. Qancha ekan bosi aka? 76 yarım qilishyapti bermaydi. 76 ming 500 so'm qilyapti. Bermaydi deydi. Qancha bo'lsa berem deydi esa. 5-600 so'm bu. Nega to'g'rilar. Qizil. Qanchada shuni aka? 90 ming ekan to'g'rilar. Torpoq urg'och ekan. 90 ming deyapti. Bu to'qol ekan. Torpoq erkak ekan. Buni qanchada olasiz aka? 120 ming so'm ha? Qanchasi torpoq ekan bildingizmi? 3-chi. O'zimga. O'zingizga dehqonchilik. Shuni qancha so'radi aka? Sir bo'ldi. 90 so'radi. Mana 90 mingga berib beribdi to'g'rilar. Yaxshi.
Ya mına jaktan da uylardı surayın. Kançadan da otasan bularda? Bunu 110 dedim, bunu 120 dedim. 110, 120 eken. Torpaklar erkek mi? Tabii. Torpaklar erkek. Kançanç torpaklar yemişler? Bunlar 3. bu 4. Ha, bu 3. bu 4. eken toğanlar. Diykançılık mı aldınız beke? Algamın. Ha. Kançadan bağ oldu emek şular mınalar? Ne o? 94 verdi. 94. Bu kaça? 105 verdi. 105 bin so'm ekan to'g'onlar. Yaxshi. Yaxshi ekan. Mana o'ta cho'ng ekan. Qanchada o'tasan Son bunaga? minge sattım. Sotildi va. Torpaq erkakmi? Urgaç. Urg'achi. Sut qancha beradi aka? 7 litre var. 7 litr. Ha. Yaxshi. Yaxshi bo'lib turibdi to'g'onlar. Bu yerda dag'i vuy turadi. Torpaq erkak ekan. Qanchada o'tasan ekan buni shuni? 110 lira. 110 ming so'm aytilish bahosi 110 ming so'm ekan.